Kajing skothu jong ki pat ba ka jala ya kajing koridor jong kajing nang jing stat bat ban penbiang ya kajing pule kalong kabadon kam hadu kata-kata. Ikong lakan tius imli ibadai inong shong jong ka shnong lum umpi homsning ibaladap san posnem karta dang ha ka pratarik ubnai mach arajar arpau ine ilong kmi ide ibatre sitom bha ha ka baide bat kajing pendep ya kajing pule. Ine ilong kmi iladon sangut ki khun ki bala he alasan bat arngut ki khun kseu. Watla nakaliang jong iklem la banwan caka kerdan ke bahakmat, Henry ilala ban pendep ya ke kelas 12 na Balawan College umsning. Kumban syupen pau hang ne, ikong la kentius imli ha kapor ke ba idang lej ban pule sya Balawan College umsning, ipong dagi uniform jong ketika college hi, badru iju ya sengau tenat bat kiwe ki para baya pule lang ha ketika college. Ideru iwe na ki basngo tenat ban simbenta ha ki program baper ilalej ban simbentaru ha ka Mrs. Ribhoy ke bala penlong ha ka snem arhajar khat nyo ha ka ba ilara ya ka second runners up badru ila yora ru ya ka subtitle Mrs. Beautiful Eyes. Ide iwe na ki member jong ka SSG ha ka shnong jong i halum umpi. Iju yo ru ya shibun ki jingyero bat ki jing penku borom lengba ki dor bar sinong bat kumjuru na ki nong mikmat. Hakikat to kat neteli ki snem ki baladam ihikai ha kawai ke school ke balatip kum ka persara opar primary school lum umpi Henry namar ka jing songodon kam jung i bandang peniar susu ya ka jing nang jing stan kumta ila sange na ka kam hikai bat lej beteng biang ya ka jing pule ha Balawan College umsning ya ka class 12. Habayo obanyakran bat ufadar Lawrence Karhuni ubri principal jong ka Balawan College umsning ulaong ba ikong lakantius imli ide iba tre sitom bha ha ki por ki ba idang don ha college bat ilong iba koloi ban priang yi kijing patha ya i ha ka bai de ban phong ya ki uniform bat ban poi tikana ha school man kasngi da ka jing kemen halor ka jing job jeng i ba ila pas bat la ban pendep ya ka kelas 12 na kaliang jong neo principal ulai ku play kerpang ya ikong lakantius imli ulai ru ka jing kurko kerdo ba inyo ka met ka basyat ya baklan bat ru ba inang la ban ai ka jing sikri ka babiang na ka menta ka thanyi baro kawai itu yang no jalan kami ni bala dat ladap san pos nem kerta ila idang sudah celebrate rumah kene ka lockdown ya tu ka san pos nem jong i ti one class ni house nem aja ka pra ti hal tu ko dong principal sa julius itu ti dalawan ni ti wan kum i non regular student di one class tang ting marak tu poin ai la ya gitu kena ru te hadir kata mencap snamper i one join ni te yong bai sim leave no naka jing ke school juni hantai te la join no kum regular student te pong uniform bit take i one school bit take ni long regular baru te jing one school juni want to kena juni te sutunat akin na kaliang juni ru sutunat mana marba dong la he karta kum turu unri idang one school take kum tu one baik kum wei na ki kena school kai ting sutunat saya kata jing ka juni so kum man ai men simlam ya ki wei pat ki kena ting ko kelas ki nang ong hi balai ki wei pat ki kena ba ang biang kerta sutu ya ke sekolah jong jing pulih dong le chai sinda ke larang ba sutu de ni ro larang ba pun sutu ya ka sekolah jong ka jing pulih jong i te long kumta ban chai chim ya ki na ro matrai ka dei buksa ba ba ka jing pulih kam song ha ka ta re ka song ha ka determination jong ki na jong ki student kira-kira ai ban drive ha ban lab ha ai kan job be ja ka tong chuki kumbala ini mi bala pas ya ka higher secondary school namina po Balawan College Bukyo ba ino daga ide na ka school ide ino hikai hante po persara hikai itu te ngatrai kwa ban concentrate ba ya ka ting pule jong i na tadau sa ino e to shoi bu official ngayo sno ti isuan kelas regular na ni ka kerjang janga de lakan kius imli ngala don menta san husnem la long sau banai mo na du banai match te harjing shisha nga de la khala pun yang ha shalong te hadin na du usnem khandai pho ngalawan sini sya ribhoi ba ngalawan sa shani
ke mentang ala long nang shenong na shani sha ribohai ma hang ne ha po sning jongi ha long umpi ke mala ya ka kelas 9 ngak lem yo ban pendep ma nga pas tam kelas 9 ngak lem yo chu ban le ya ka kelas 10 ke ndang lawan sa shani ke ha usnam a haja khatsan ke ngala persyang mo ngakwa ban pas ya ka kelas 10 namar ba long tang hikai hamni school shnong ke ngakwa em ban pas mo ke ban pas ya ka kelas 10 ni ke suntang ngala le ja ka school miet misi nya le hikai school ke knarin ke jan miet paden kadang ka school miet sandaji ham tai ha po ka evening school jong i babu glory mang se tong na pas NIS nang tu ken tiền đang là pas na pas hau al hajar khat nyo pade ke al hajar khat pra pade ngala le 11 ang tai ko Balawan College ma ke kumta ngala u al hajar khat pra na 11 nga pas ke taro ngala pas ken ngam yo ai kerdan ba he mo tang ba ngala ngam dala shu ban bat mo ki jumut jing perkhat kumala ki kena entah tabola kataro ngala kemen du kane kalong wala ngayo ta division lu long na kemen nama ba nala teman kelas kelas mah petang tahi Kemudian mah sangka tidak sepang jingsiam do mah kumi long kumi balakan dan penjipun konsur mah itu jinge joki ba pilek bitang ya ka joki joki ba hablek man kesin ba pilek regular college na kaliang jonga te ban ong ka jing ngam dadan mah kajing ngam dan ra ban ngan le namar nga tang has namar ble kini ki para be kai da nga ti school ki ai men sim nya ki ong pendep mo da ki kwan pendep te ngalapan jingbet na ka MC jong ketika school jongi bang na hikai mo ong bang akwa ban le regular namar ka kelas 12 te ka khamjin ja ke kita ken nya pa official na de we nak bentar sisnem ngale regular ya kelas 2 kelas 11 te nga shule nan regular hak 12 ken ngale regular mentah ka jingsiam jong pi pade mo ndak ka jingsiam jong pi kumi long kumi mo bania song school lang bat para bang samla dang kita ka jingsiam jong pi kumi long kumi hanga marwe te ngasu tenak be namar ngakot be ki di kun ma kir ki stanat yang nga stanat ki ngelong be kumpara kena dia enjoy dari ki college week dari ki teachers day ki ngi stanat ngi so mujabet kan kim ki tu ki paralok do ki ba dang kena makana long ki et dia nga ismoy nga kum ka kemi ki sa yarap dia nga teng apa school kan ski pun buat kamu di late school regular tapi hapan pong uniform no yang pong be uniform te ha Harban kong itu principal ang pet kong yang ko bangadang let ni kong ken yang pet sini ang laki one school ki habriam ni form tengala ang ni principal ang mlele nga tang bangan yo let school mo ngam lele ka takariam nga kong bet ken i hak kabade ka uniform ga de jin penyat to mo hak kong bet ngak kong den mlele ngam dan jin ngom ken ni kata te Andrea ka jin sate ki dan ni ka tu ka ni mo ang ta balik school kong ka long mà hàng này tay cái chân thì chỉ cần thợ mà ta mang nam tân sạmเลยthì nằm mặt lưỡi về kỳ bảo buôn kỳ ai mình xiêm thế thì ngã lệ bây giờ cái cả bằng ngạc quạ bằng lệ cả mòn chống ngà lệ bây thì nó nằm bằng ngạc thì bằng lệ cả bằng hàm thì bằng lệ mìnhแต่กองกุมบากันน้องงดกี่คนพี่ดัน ngà kỳ khôn chống ngà xong rồi ăn một kỳ xiêm mà đây กันไทยชินรังสองงด cần thấy ăn một xin răng ăn một แต่บารอกี่คนจะลายอยู่เร็วนั่น rồi dân bà lại ở brio dân bà đang lấy school như bà khát được chống ngà đang lấy class này người ta dan mo no ba pile ma pi ko to ba tham dapat mo kumbo kum lang kumi mo bala la pendek itu kita itu mulai bentar no pidan ka message ani kinsa ko baron ha sun ko ba ko kita buat semua dan nak bentar kan ni te ngadan ban ong kum ni ki pat ba kham tam ki khna samla namala tip ki khna samla ki dan em da ki perthai mentam mo ki la yo breu dan khna ki te kin ong la yo breu ni school chu andrei
kim dei ban du men sim ki dei ban ya be sakmat saprang mo te nga ai kan ka message ba lada kidan makana kijing ngin hab ban ya saprang ngin hab tur be kita kijing lada ngin tur kita kijing sam kijing nginum la ban yo ya so mo tinggi dan kam ban ya saprang ban ya sakmat dei ban ong ba ngala temen ne banga kumtama ngadan kijing ngamla ban ya saprang dari kai ibarat te kabaning kong ni dei ban IT shwaya ublay na ublay sa panla mo ini manginla ban ya IT ibarat hawat ken ha kajing sisa te ngakwa mo bandang beteng namar bang adon hi kata jing tmu ngakwa ban le honest kasi namar bang ngakwa ban nang ban long ta kan kamyar mo ka jing mudi perkat wa ka kam ko poetry te namar ngasih smart mo ban ko ki poetry tang ban long punta kan da klem jing nang klem dapat da yo kuliah ngakwa ban clear biang ngakwa ban yo itu ki kentin ong pum no ki kentin ba kamen shama ki kentin ki kentin bawa pakate kentin kasih ba paka te takadaw kay ngakwa banda ban join ka tu tang batik kalong kumno kay bakum kani percaya ngamnang banong ngan sapet haray lada ka labit labyang ka percaya ngan join bet namar bangadon ni kita jing tang ban ni man pendek degree ma abala sedang te kajing kut ka dai ban dan tiang ni